Ngithina ngulomfundisi ubaqedile abantu benkosi ubaqedile isiphambano umama ukhokhisa abantu 10 rand nama 5 rand uthi bazombona uJesu manje ukhokhisa abantu 10 rand nama 5 rand uthi bazongena bonke izolo uyimpela lo mfundisi nasemsini abakhala naye abamfundisi uyasibona uhlima leba abamfundisi uyasibona uhlima leba okubuhlungu yidla ngegama lenkosi okubuhlungu yidla ngegama lenkosi utshela yena umfana ukuthi ngomkonathi kujika abafana ngobujikela abantu abaziwayo ushesa abaqodla ifola ibhuku bathi gada amadlobo okugawula inkani ngiphuma phansi ezantsi obuka intanga zamashinga umfula ngobuza ngisafuza khona emdinikeni ngithenge sethi siye Belmont uma ungangazibanga uze kusidikadika senkulu inkabe kade besidla besishiyelana udumo ngayiphela emendela indaba ngathi ngabankulu ingabisazekela wafa induku yamini imbenge nawe ikhothi yobawuthanda Trinili sikonya likhiphe itshola sakho mkhize ziyodla amagwava hamba mfana usuwinile hamba nombethe kala batha ithina ngulomfundisi lonke ilizwe bakhala naye ukhokhisa abantu 10 rand nama 5 rand uthi bazongena bonke izolo ukhiphisa abantu 10 rand nama 5 rand uthi bazombona uJesu khona manje elinye ilanga wake wakhila imkhulu elinye ilanga wake wasenzela insambatheka wathi abantu ababheke phezulu bonke bazolibona ihwanqa likaMaria wathi ababheke phezulu bonke bazombona uJesu khona manje abantu babheka phezulu baze baphathwa isiyezi akaqhamukanga uJesu babedlala ngaye ngithi ndlalelani ngegama lenkosi ninokhelana abantu ngegama lenkosi abamfundisi uyasibona uhlima leba abamfundisi uyasibona uhlima leba okubuhlungu yidla ngegama lenkosi okubuhlungu yidla ngegama lenkosi abamfundisi uyasibona uhlima leba abamfundisi uyasibona uhlima leba okubuhlungu yidla ngegama lenkosi